tun tum kan video chu zo na ka don tam thin em awangin private lama le comment lama te mu tur om fowa milo zot adom thin awangin motor BS4 le BS6 chanchin athat na lai le athat lo na lai te Mizo te na olsam taka kan riat thiam thei dan turin ronsoi ka tum don ani BS4 ho big hi sangni som pasari atangin kan mang trana ti chuanin hun rei lo te kan mang mana BS6 sangni som nia aron thak le ngala aizol number anga chu chuanin MZ01T number top lampang atangin sangni som ni model hauka ain tran ani ti chuan BS4 ho chu sangni som pakua atop ta veka sangni som ni atang chuan BS6 vek ani to ani motor sim chu ti chuan thupuya kan lu tak tak main kan soizauna ang deuh kha kan nei masalok anga hi poimo Mizo te hi thil reng hi lo thleng lim lo chuak thar ang chia hian in soi thai vak te kan chinga a then ero chu enge inti mu vak kan ching boka khatian chi kha kan ni sim chuwang chuanin BS4 aron chu adon khan kala hriat reng chu kan u hianin autorexo hi BS4 kha aleni a thian te a service puitele midang te kha chuanin BS3 nei ho ka chuan BS4 chu buai thlak don tuk Siam thiam tu manom box si lova Siam don pona buai thlak tuk tia Siam mai thei chin ni lova baka achak lo box sia thalo a motor rim po engine po hi anron Siam fu lova an te khan soi sel na tur ringot khan zoni amara chu enge tu na thlengta kan ti chuan khang a soi ho zong do tho khan BS4 autorexo kha an khal le effect ani chu a thil ni phung ani a kan hun tonin na a zir khanin thil hi in siam ram thiam hi angai ani ti kha kan hriat angaya tuna ta chuanin khowela changkang to a changkan na mangin tihan an upgrade zela BS po alo tamta ani ti kha kan hriat angai ani le tuna chuan BS4 ti topin BS6 ngatinge alo chua BS6 motor te hi chuan BS4 ho ain boruak chia a Siam claim zok ani ti kha ama sabera kan hriat angaya chu BS6 lo om chan ani BS4 ho ain BS6 that chan le an Siam chu chana chu boruak chia kha atlem thayang ber khovela anu chia theinan a duan le Siam ani chu tiang tur chuan technology changkang takin an buat saya tiang chuanin an Siam ani ti ha kan hriat masat angai ani then khat chuan a awa ho ve boruak chia ti vel wang mai me BS6 an Siam chu kan ti mai thaya amai ro chu a ho lova kan khovela hi duat angaya kan enkol that angaya keimani vekhianin kan ti che thei India ram boruak phei chu kan hri anga boruak a che maya hei Mizoram te chu an nuam pol ani maya tiang khop khan khua lum na sa to a tiang khan boruak chia industry sang a tam to thil chiam na factory lian pui tama chu baka lir thei tam maya tiang khan khuan chu chuan boruak chia Siam sa mihring tan khan a poi thei ni chuwang chuan mihring te kan lo him jok nan kan dam rei thei nan kan sel nan atana hengte po hi duan ani ti kha kan hriat angai ani ti chuan BS6 motora chuan pollution te hi ti tho ngai am ti kha zona om thei ni a ti hian han soita ila motor vehicle ek sang khat zakua somriat pariat chuan India ram lir thei zong BS6 po telin pollution level certificate hi enna certificate hi nei vector tin thu achu top mai ani amara chu kan hriat tur chu heti hun lai dan an Siam lai hianin enge niang adai dan na chi sang BS3 BS4 BS6 ti te khang tiang electric motor ti vel kha tension alani lo ti kha kan hriat angai bok ani sarkar hian pollution hi angai poimo maya motor in man chungsanga po hianin ke po voi khat chumin man to a champhai ka kal tur hi cheng sing khat
ka choi ni insurance ti vel a te chuan atam lutuk lova pollution bi khi choi tam mai ni amana tlom bera Mizo hian ke po ko ni thawa midang po an ni ve thawa pollution hanti hi alo poi lo viau nge ni kan ngai poi mo lo riau zela cheng za borvel bak hi angai chuang si lova lo ti zia to ula viewer te pon ke pon ti zia ka tum to nga tiang chuanin sarkar in angai poi mo boka pollution kan ti lo hianin hei section 190 motor vehicle act nuaya hianin sem thei ani a hei a sem na po hi khan china soi khan anna em maya chu wang chuanin keima ni tan sum tam tak kan choi lo nan ti tiang lo ti theu thri ni la a tha ange ti chuanin BS4 le BS6 chu ti hianin han soi kop chho mi mai la kan ra thiam vek thonga om zanei dewa han compare kwal vel po ha ka thiam chuang lova hanin lo ngai thlata ila lo soita ila BS6 motor chu technology changkang tak atanga Siam ani awangin aman po hi BS4 hoai khanin atharman po hi atau de big ani tichuna dot le chuan technology computer system ani to awangin workshop na zonga Siam theilo ani ti hi kan hriat anga ya Siam mai theilo ani mechanic na zongina lo khoi ve ngot thei kha ani to lova chan chu computer ne ra inclun zom de vek to electric tam tuk to mai ani wang khanin khoilai mo khokar ko an chia dual char mechanic ina rem lai hol thon pop thing bunga valu ta tlan pui le pop theyang chi kha ani che to lo ani ti kha BS6 a chun kan hriat anga ya BS4 te po chu ti han siam ol sam lu tuk kha ani chuang lova amai ro chu BS4 ai khan BS6 kha tlemin adang lam le ani ti kha kan hriat anga ya chuwang chuan kan mechanic te po hi anin upgrade ve de lek chu anga ya ni tun lai kan mechanic tam tak hi chu mason tum lo lu tuk khi an la tam maya 800 Maruti 800 Siam ang vela min Siam sakan tum thina chuwang chuan tun lai BS6 motor chu khatianga khoi chi kha ni to lo ani computer te ne na skana khatia thil ti kha ngai to thina in zirbel zer the ani chuwang chuan mechanic te po lo in zirbel zer selati hi ke chon tha ka tia ka mel hriat te a phei chuanin silpo hi ka sil na sa thin ani atui thun hi apoimo to boka BS4 po ni thawa BS6 a poni thawa ani le zual bi ka petrol tha diesel tha amamo ani fiam thu dawan lo soithin motor petrol diesel black zuarten tuyen lo pol tiang chi te tuyo oma chumi poma chon ka thuna tuye tamlu tuk tiang chi te kha tiang kha a hodon lu tuk mai ni chuwang chuan apiar lo vai chuanin engine nga tur hal don tuka injector lama buaina anei vat dona chuwang chuan tui thun po kan film khur anga athange ti chuan dot le a chuanin motor hi achak lo chungchanga hianin in hnialna te hi om de urau thinin ka si a then khata pe chuanin a motor condition a zirte a motor ri lo zirte cc a zirte ani ti hi kan hriat anga ya atam so ka chuanin BS6 chu alo tuan muang de po ani mai thei ni na chen po om theya achan chu technology sang bel kho ma khatia pollution boruak chia tiang boruak chia atlem theng ber pa chuak tur atana siam le duan kha ni awangin achak na tur te po alo loss ve poni mai theya amai ra chu ain thlau tam don lo ni ti kha kan hria da poimo ani chuwang chuan ke chuan ka thluk na le ka ngai dana chuan alo chak lo deuh ani pon atam lawang ti hi karin da le ngai dan ka pom dan ani tiang chuan siam tu te lampang pona anron soi dan ani boka ti chuan dot le chuanin diesel engine BS6 motor bi ka urea thun angai chan vel chungchang hi soi anga in ka sia hi mitam takin la kan buaina ani diesel engine bi ka hianin boruak chia han pek chu theina chan si ala tam mmb ka ni a khu mo kha han pek chu theina chan skala tam bi ka wangin urea hi polangai thina he urea kan ti hi kan hriat la na jon adblue kan ti kan hriat la thin angkha ani
urea 32.5% le tuithiang lim tak mai 67.5% cho pol khanin thun thin turani duduna tenki vela lo thun top chin lo a san pa a thun na tur tenki kha mani ti kha kan hriat angai ti chuanin tenki sana tang khanin kan thunanga chumi kan thuna chu silencer exhaust system khanin heta boruak chia silencer ron kal tur kha aron kala kha tiang aron kala kha alo spray zeu don ni khami khan urea khanin chu chuan boruak chelutuka ron chuak tur kha alo dang dona ti chuan boruak kha alo siam thadon ti na ni chu ti chuan boruak chelutuk tur kha chuak to lovin boruak tha aron in siam to don bok ani then khat phei chuan he urea thun na hi anin om tin lo kat mai lo pai mai ching an om thina helai hi athil fu lo de mai ni in ka sia ke ma mi mal ngai dan bi ka chuan amara chu amang tu te du dan zok te po kha alo in ang lo po ni theya chu wang chu company na a thatura an non duan sa alo pai ngot mai kha thun an ni nom e mai thun lo po na tha thei renga lom an tia hanan pai ringota an kat ringot zela chu tiang motor kat to nu pai to nu hi atam em mani then khat la hianin kat to nu ha an du zok amo tha zok ngai deuh tlat te hi an omni te hian ka sia keima ngai dan bi ga chuan company in athatura an duan ani chuwang chuanin om sela tikhanin angai ang khan om sela athuna ngai huna thun ve maila atha in ka sia chuan chu ba ka boruak chia khovela an nu chi na sal tuk tur kha khami kan thun te khanin alo zia om ve thei ni ti kha setlangila athang atop lampanga tan chuan BS4 poni se model hi ala hluilu tuk chuang lova BS6 si sang ni som ni vel atang ronin tan mai khani tuna po hei ala rei lova kunga vel bor chukan mang ve ta ani BS4 po motor thatak tak oma BS6 po thatak tak om thova chuwang chuanin BS6 si tuna si chuanin la om zel tur zo ani BS4 chu om to lo tur model lui tul tur zo ani BS6 soi nom vak ri ngot te BS6 chu thalo chu ti khati ti vak ringo ta kha thil fu ber ni lo ani lo thaina chance kha om zo ani achan chu BS6 si alakal zel dona alom cha thar zo ani tlata wangin tuna si chuanin BS6 man thiam kan zirangai zok ani alo thleng azir khanin kanin adjust thiam kha angai to zok ani asiam chung changa po mechanic na zong kan pan lawanga athiam kan hriat chin ngei kha pana thain ka sia agent mechanic po hi an thaber chung lova agent a kherlo po hian mechanic thiam tak tak man ruwa changkang tak nei an om ti hi sia ila chuwang chuanin workshop na zonga lut lovila an thiam kan hriat chian hne na khan engine lamte electric thil lampang phei chu khoi tir samila hemi running bor vel ake bor sound om ti te le atlas plate thak vel han tiang chi te chu workshop mechanic thiam pa ngai te chuan an khoi thei vek tho boka tiang chuan mechanic lampang te po alo en kanom takin lo in zirbel angai chuan lo in zirbel ula tunlai motor chhuwa ka changkang tula ama kan thiam le kan ti thin angot khana khoi thei lo thina chuwang chuanin motor lo siam tir tu te kan customer te ril dam taka kan chhuwa tir theinan enghan in lama phone mangten youtube patang te point an zir zel theni chuwang chuan thei patopin a mechanic lampang te polo en kanom chuan lo in zir ta ila thange le khati zong kha tu na tan chuan kan du tok siang lir theilam tuimi ni chuan ka channel hi milo subscribe vela lir theile akai noi chi sang te kan post thin ani